Gwaltni yale kontinti yentin andaman rune sham kodnyak an wale nong ye jo me ka shanka jandang ro wida baro ka pai bangwan ron kina dang ro wida jandang ro wida diech jo bana kwen ka gwasa me bana right ketin konte lat karodian bukora ke report mishad no wooden shalke na tonelo yet te ka jo mi chalat gwasa me mgoro banywa ye kel gore jeno de koran palpin ke liengde ka jo dana chalat te ka jo mi chalat gwasa me michan bi palwe mgoro de jelinga ne ideal an jo rai kontin gwasa me china tonelo yet ya gorno te ka ne iti gor ka jeno de gan machar de janaka kan gore jeno biya jo me biya jeli runen to ngwandong la kon ngwana kon ka ling pin no gore jeno ban me ban jeling ke ci kon biling pin no ko ngai kon no tuook kan machar gwada dana te tentere ka no goro dei rod pal pinga liengda niga be dana inshallah ci me ngai kon me ci dol tuook je re wicha ke juba ka jan shanka diok ko ngai kon dol je tekenin dang diok ko togo je kon 22 ka September jo ka 23 jo ka 24 many macha je ben passport ko ba je tuk mola ka changa jandang rawi de bangwan ka jan pai bangwan de kontena letter cha gor gwasa me dio je medong che je ki ken je gor je no ba yer mai ke je ban ko ko to kokien chawar ga cha je gor gwasa me na tnilo yet an warga dan cha gor kuma SPLIO la Sudan People Liberation Movement in a position chikan jo chikan gor gwat mene chala du ne teni to gor ke jeno de Dr. Machar ten durgon de kananak la first by president an jo me ne tin content kwa plot kwa jalat kini de content right ke ta ke pin eno de ke Dr. Machar de kananak wakanetin content tere which ke juba cha nei dangro cha ka gwain gwada me ne de kondong gurge jeno de ke ring macha de kenenak wa two vice president kwa dangro tila vice president ni atin gorke kir mayadit no ka jodan chala de ken ring machar kan former Minister of Petroleum la pot kang chol ana wona ka gatin ko kien ka jodan chalat gwas mene ana wa chagurno de yekende ka bat kwana la jogono ne man le road right now they wishing binemi wa chi mugwa mijje ka dobran ni kalat keje ko two vice president in kona alat gwasme ana dong ko shot ken ka tada na chalat keje gwasme wane ti kon dong dem chene mede kana lat der la netin kon tela ji tiger division ka jodan chalat keje kene de kon de yeken de ka bat ka tada na chalat keje Dr. Machar ka pot kang ka tada na chalat keje gwasme ne wan teme kane de to tin kono gurga jen wo de gadi de Dr. Machar ke pot kang ke chief of command de okay chana elarno ke Gabriel Doblam and ram kel ka kane de kondong gurga no de yeken bat na cha kula no ne dia de vidien de shunga kamana na gurga no de lat wani di ti mandana jet ka loy dina ta ya dana cha dol cha jadul keje ai kone dol cha jadul
Ka shi defend lawyer yin riek machar shi kan wegwa ka ta dana chalat ke jan gor jeno de wargam de je kwen je ka jo dana chalat ke jan ka tok English te kon ko ni a lot je kon this is a letter written by Oyena Tenel Perino, plot to assassinate first Vice President Dr. Riek Machar, according to the letter written by Oyena Tenel Perino. It says, in a dangerous development, we have learned from credible source of an assassination plot on the first Vice President Dr. Riek Machar in Juba. The plot, which was conceived by the President, two Vice President and former Minister of Petroleum, and accomplice prior to the arrest of the first Vice President, Dr. Riek Machar in March 2025, has now been renewed. The SPLA-IO, one of the serious consequences, and shall hold President Salva Kiir Mayardit and his accomplices responsible for any incident that threaten the life of Dr. Riek Machar, Chairman and Commander-in-Chief and the first Vice President. The SPLA-IO acknowledged the release on September 24, 2025 of 74 members of the political detainees who were unlawfully and arbitrarily detained without charges. Since March 26, 2025, at the Presidential Guard Tiger Division facility, we reiterate the call for unconditional release of His Excellency Dr. Riek Machar Durgon and all political detainees as soon as possible. We call upon IGAD, Africa Union, UNMISS, UN, United Nations, Troika, European Union, and the members of the international community to intervene and protect His Excellency Dr. Riek Machar and other political detainees from this unfortunate development. Written by Honorable Oyetna Tenel Perino, Acting Chairman and Commander-in-Chief, First Deputy Speaker. Ka jo me mishaling ani admana na shalada na Tenel Oyet ka warga dana shagor ano shangaje no two Vice President chika plot chikan latko de ka Riek Machar de kananak. Kan two Vice President to ka President Kel de kon wala ne Kiir Mayardit ka Tabandang ka jen wude shal ka me bolmel de je kanang dok kenetin kontin ka wada me keten chalat ci kuma SPLA-IO ci kene di ale kene kulle jogo no nene mu ete ka mile rode mi bi tuook ka Dr. Riek Machar ka gwada wani yamane wani ke jelat Ramadan and Batij Bala Salva Kiir Mayardit kene netin konti ka kel mu ete ka mubu tuook ka Dr. Riek Machar ka jodan chalat o yedna Tenel Perino ko wajen plot ki manan lat ka tama gorga jeno de Dr. Riek Machar de yer de jabat ka ta dan chalat ka je ana ko warga gwar ka jen wala ka jen chanya dang rid baro me jen do badan ja gwarorga no ba biadil ngaje no te diala ti lare Kiir Mayardit gor ka no de ka Riek Machar de kan yer de kan pat shedemen ci ngaje no cha bodyguard ni Dr. Riek Machar ti chof ka jen dang baro wi de ngwan cha kalon ngum loñ ka kamo. That should be the question. Ko kan yana ka lora bangane mi shaka kulun why not ngum Riek Machar charge luñ ka je batte ga jom ta kulat gwasa me man Riek Machar cha luñ ka je Riek Machar gor ga jeno baje let ka duore wi ka juba ko jen a watch tel dur mi cha je ka je first of all defend lawyer ka pankien
wa chi ke le de bum ka man ka do dan de dar ka ma cha de je luin ke je dio je kan je na ngach wuden chwal ke lul jir mi lur wala lul kurlwal okay wala kurlwal kur jen poinde awa dore en walle ke runwang bakawa wa cha dore gwa la muktabde wa chi national security force ko ten ka cha dore cha ja dak gwa dan en la muktabdien ami cha la de mane dio je ken wara ga me ken ben barai nam rai kone cha je lat boni ga janet in content which minimi and wo take am la rore take a call mi cha ko to gwa se mene ano me cha la den teme wa riek bat go re no ne dial ke je la chang nyanda ngal do bangwan ka jan pai bangwan me ti do no kon ke one day la run ke sunday ge je ke monday ne dial de kan barar de ko watchare ki de ka demonstration de kan alat either